Senina rasturang meriah ukurta, bancika kita jumpa ibas kanal YouTube YKB Bahasa Karo. Sope si begiken kata di bata, mari si pindo gegek arah Tuhan arah totonta, artoto kita. Tuhan Bapa kami basurga, meriah ukur kami, go banci kami jumpa ibas kanal YouTube YKB Bahasa Karo. Keleng bias ati indusi perjumpakan kami, te kami maka enda mewaktu Tuhan. Mesikal kami megiken katandu Bapa ngerana kami, turikan surah-surandu, segelah banci kami, dalankan kebenaran katandue bas geluh kami. Alami kami bas kerina kekurangan kami, dengkehkan toto kami, ibas gelar Yesus kami reh mindo penampat man bandu. Amin. Kata di bata si jadi palas man banta, ibuat ibas surat wasiat, si erjudul nahan perbahanan sila muhuli. Ibuat ibas 2 Tesalonika 2 menekan ayat itu 10:12. Si jadi palas perenungan ibuat ibas 2 Tesalonika 2 ayat itu a nina bagenya. Kejahatan si terbuni mulai erdahin. Tapi kai sinandangi jadi labo jadi. Lengakin iagui singolangisa. Senina rasturang kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Kemudahan iba sendatkan informasi, salah sada kegunaan ibas perkembangan teknologi, ibas era digital hendak. Anda bagi kia, lihat sisi gelap, arah kemajuan zaman enda. Salah sadana kap fenomena, infobesity, kap kondisi paksa sesekala, ngenanami kelebihan beban informasi. Sikin, dungna erbahan caturah, pinakit stres, kini latihan kemamangan ras arwate. Senina rasturang, perpulungan Tesalonika pernah iserang arah berbagai informasi, karena wari Tuhan sinandangi reh. Dungna kalak jadi bingung, ras arwate, erdandankan laitekna, apa isi manjemakan sebagai kebenar. Di tengah arwate Paulus menegaskan maka wari Tuhan payo nandangi reh. Ibas masa kalak si mabai papa reteremna, guna pengaruhi kalak sirkini teken man Tuhan, arah berbagai tanda ras mujizat, sikin dungna enterem kalak jadi murtad, ras langgit megiken cakap. Kalak si langgit megiken cakap dungna turah kini jahatan. Sada keuntungan iba situasi elit nengah kalak si banci, larban kesalahan ras mencegah kejahatan. Kalak sir kemalangan man Tuhan. Paulus ningatkan, kune pertahanan runtuh, kujapa pe Yesus sendiri si menekan si perbual. Kekelengan Tuhan, paksa enda banci jadi kini jahatan rah meningkatna. Ane bagi gia kita lah perlu arwati, kita lah perlu biar. Aru ate kebingungan entah pe spekulasi tempat-tempat wari Tuhan anggon deher. Lah perlu kita bingung karena si lit tanggung jawab si harus silakukan mekap ngambati ras nahan perbahanan si jahat. Kuni kerina upaya langasuk guna ngalo kenca, ingatlah maka Yesus sindungi kerenana. Amin. Artoto kita. Ngatakan bujur kami man bandu kat Bapa. Katandu go inahkan man kami. Tekel kami katandui jadi gegeh. Jadi pasu-pasu. Gelah kami pe tetap la arwati. Lambia anem gialit pengajaran-pengajaran si mabai kami papak.
Tapi tetap min kini teken kami nang dangi kebenaran katanu. Sebab ekap perbahanca kami banci dalani kegeluhun enda bagi sentudu ras pratendu. Jadikan kami pelaku katanu. Alami kami Bapa ibas kerina kekurangan kami. Segelah toto ras pingko-pingko kami metunggu ngadap menpadu. Reh kami ibas gelar Yesus penampat si tuhu-tuhu man kami manusia. Amin. Bagenda kata dibatasi sehwan banta. Mindo kami ula kita lupa guna nge-like, subscribe. Bagepe si bagikan man kalak si deban. Alu bagi kita nggo ikut pembarkan berita si meriah. Man senina turangta bagepe kekelengenta si deban. Tuhan masu-masu, bujur.